o te toi whaatalo whātui lau whaafonga angai le nei tae au mā lola soifua manuia o talo le asonga fua. Ua pasi ma le lua afe cases i le community to tono le aso e tasi. O le aso nafi reportia mai ai lua afe 5.2 community cases ma o le afe 7.2 o nei cases o tangata o kilani. So o ai waikato e se lau valus fulvalu, ai lona tolu Bay of Plenty e valus fulwono. O cases e to atolu e le o mautinono fuangolo o le sitalai. E se mai cases fo e o mai ananafi, wa se fulu tolu afe, fitu se lau valus fulu 5 active cases i le community, ai to se lau i lato o lo tau fia le fale mai. Ona o le virusi, ma e le isi o tau fia i potu ti ngā ina. E se mai cases reportia ananafi, o le aso to na ina ta ua mai ai e a feiva se lau maletasi cases i le community. Ua saule talo sanga wa tatau i tangata kiwi o loi atunu ua mau, o na foi mai e piki le kiwi fruit. O le vai aso talo waina amata piki le fuata i te puke po o le taulanga ua lawi loe le kiwi fruit. O le piki no le kiwi fruit e tele ina whaalango i le onos 10% o tangata kiwi. Lua se 10% tangata whaingaluenga mai le Pasifika, ma le 20% o backpackers peitai, o leo lo tāpuni a peatua oi ma ele o sa oi nei whai numera. Tausanga tāluai se lau fitu miliona trays kiwi fruit, tusale ma le 5 ma le 3 biliona fu o le kiwi fruit. Peitai, o le tausanga le neo lo iei fuafuanga mamau o le amaua le se lau wiva se 10 miliona trays. I nei fuafuanga uma o lo whaalangolango lea i le maua o tangata ngalu lue e piki. O le tausanga le nei o le amaua i fo ma le kiwi fruit lanu mumu. O se talo sanga wa sa wai a o tā lia le tatalo o whaitoto ai tangata kiwi le vai aso fo e toi fo mai a i New Zealand. Pe ona whailoa Jacinda Ardern i le masina talo ai. E le mo o mia le whaanofo e sea pe a tau nu mai. Ma o lo o whaatatau le i tangata kiwi o lo i au se tā lia, lea o le a amata mea. Mai le pulesili o le New Zealand Kiwi Fruit Growers Inc., Colin Bond, o le toʻatele lava o tātou lo o ngā lulua i to tonu o ofisa e tūsale ma le 2.5 fitus sene i le tūla a ngā i lunga, a o le au piki e 2.7 i le tūla le tutongi. O le a amata maua rapid antigen test i no fuanga o lo o whaiaisi aki o COVID au kilani mai le tae au nei. O le soa a matai lea suinga whao popo ma e na o i lato e anga wa ai ta i ala o le whao ngā ino nei siaki o le ama whaiona whaava noa mai iai. Mai le matanga luenga le soifua malo loina, o le a whaia lava e no fuanga o lo o whaiai siaki le wha ai unga o le whao ngā le rapid antigen test po o le PCR. A o wha te tele le pepese COVID ma whao popo ai matangata i eiso o tanga ma cases wha amaunia. O le toa tele fo i leo tangata e mo o mia le whai o siaki. O rapid antigen test le matua i sa o whai unga wha atusa i siaki wa tā ua PCR. Ma o le mafuanga leo o lo o whautua i nai pia tangata e negative o lātou siaki. Ai muli wha alongo i nā unga le fulu e anga i pia mo le PCR test. E na o au kilani o le a amata i le so, ma o lo o tūmau pia le wha atonu ngā le soifua malo loina, e na o i lātou e ieiso o tanga ma cases wha amaunia, po o i lātou o whaatonu ina le soifua malo loina e tatau o nā ngā i mo siaki. E ono silia ma le fitus 10% o pisinisi au kilani tāpunia, ono o tūla fono o whaanofo e seitanga tanga alulue. Whai unga leo so esu enga na whai le Auckland Chamber of Commerce, mo o mialo whaanofo e sea mo le fitu aso, pe a whaapeo se close contact po o i lātou o ieiso o tanga ma cases whaamaunia. Ai mai a Michael Parnett o le Auckland Chamber of Commerce o lo o mau le taimi sa tatau na whao ngai i lātou nei mo ngā luenga. Mai le to afe na whesilingia, fas fulutasi pasene o tangata na whaailoa, e na o le tasi le tangata whaanofo e sea. O le iwa pasene e le vao le to atolu i le to o 5 tangata whaanofo e sea, ma le 5% o lo o whaanofo e sea le to o 5 nga i lunga. Mai a Michael, ua atilia a fia i pisinisi la iti to tono au kilani. Ua maua mai fo'i o le fitus 10% o pisinisi o le ua va ai e tāpunia. Ai onos 10% pisinisi o le atotongi lava i lātou a lātou rapid antigen test. Ina ia mawhai e ona tau nuu le whai o peo siaki matoe fo'i i ngā luenga pe a negative wha ai unga. Tusa lava pe le i ato aso e tatau wai ona wha anofo i sea. Mai le Business New Zealand i tala le News Hub, wa tua ia le malo e pei o lea lava na te whai le Omicron, wha a pei o le Delta. Tala muli ua amata wha a mai le sota pol COVID-19 tonga.
Fitu aso le ufa ilo pale mi o tonga le afa mamai ma e toi tatala o fiso le malo. Fa apele sui o tu la fono mo fale o loa ma fale ainga. E o ila ile suinga ilo ave e se aisa o lo ofaya pe ile po. E pe ona amata mai le ono ile afia fianga ile ono le taia o le isi aso. O lo ofa awa o pe ona tapuni ya o ngal vai aso neima o lo oa o nga mai pe ile fale. E ala i polo kalame fa asala lau i lunga o le leitio. E se mai le COVID i tonga o le whai unga le vai aso no whai lo mai e wafoa ia Elon Musk satelite 50. E toe whaale le iai so o ta inga i tonga ona o a fianga o le tsunami ma le maunga mu, ma o le vai aso nei o lo a mata tufa i tua. Tala nao le nei tae au manuia le amatanga o le vai aso.